Mladi koji se žele baviti veslanjem, sigurno ih zanima novci u veslanju. Kako se u tome može zaraditi? Da se može zaraditi direktno od veslanja ili to tek dolazi od sponzora? Puni smo ko brod. Kako u ovoj teškoj ekonomskoj situaciji mi smo puni ko brod. Pa ne, veslanje je amaterski sport. Još uvijek je jedini amaterski sport gdje nemamo nagrade na nikakvim natjecanjima, da. I ne može se od veslanja zaraditi u tom smislu osim preko sponzora, kad stvarno dođeš. Ali i to se čak miče na bolje i s ovim kad je sporazum između HO-a i MORH-a, sad i MUP-a isto, pa onda kvalitetni sportaši tu se mogu zaraditi, pa su i stipendije sve veće. Ja. Tako da i možeš s nekim tim olakšicama ili nekim stvarima koje radi i država i HO, onda možeš i dobro živjeti. A koliko ljudi u veslanju uopće može živjeti samo od veslanja? U Hrvatskoj koliko ih radi rezultate. Da. Trenutno možda 6. 6-7. U Hrvatskoj? U Hrvatskoj. Ali kažem, to moraš, znači veslanje je takav sport da možeš zaraditi, mi živimo od veslanja, od sponzora, ali može se živjeti od toga, ali moraš raditi rezultate.